سلام تخطاتلتي هاي الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لو مون كم وترو أقد زيناتات زبلنا حزنا لكم قريبنا لنا متشم كم تري وزلهم زيلنسكي زيلنسكي تطويلو سسال مراحي رجع كم زي عودي لهم حنت تيور لاتهم تحكدتي تا تيور ناتهم لما قد عالم الصراحة يا مس زيلنسكي زتحاوف زنبرة مراحي أبتا تغطل زلا مرجع تبنقيرو يزئل يكبهال سمينا انتنيرنا كساب حجة تيوري تسرح يا زلا مزا تري وزلهم نا يوكي يقون I don't know نا استونيا زنبرة يقون نا أمريكا فايس بريسيدنت زنبرة نا فنلاند زنبرة كلهم مراحة تبنقيرو ميم جو بايدن هاي طرف بورس جونسون هاي طرف نا كندا مودة تدم حجي أبنا جرمن بس يحلا سلازي ጉዳይና ዩክሬን ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ ክሳዕ ክንደይ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ክሳዕ ክንደይ ካብ ህዝቦም ዝፈልዮም ኣርእስቲ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብዚኣ ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ከኣልዮ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተቆማጥዐ መራሒ መፃኢ ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ካብ ሓደ ደይኮነስ ካብ ብዙሓት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ናኸድካ ክትሪኦ ከለኻ ተመሳሳሊ ዕጫይ ነይሩ ኦኬ ሎሚ ኣብ መበል 3 ዓመት እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ካብ ዝጅመር እዩ So, كم يعلو تكونتات نزبل حتى سكابز السمعو. On this, we can go to Kyiv and our correspondent Gulliver Cragg. Good morning, Gulliver. It's 3 years to the day since Russia expanded its invasion for Ukraine to the whole country. What's the mood like on this anniversary? Well, in a way, it feels a bit like the mood just before the full-scale invasion started 3 years ago, in the sense that people are going about their daily lives in Kyiv, wondering how long they're going to be able to carry on going about their daily lives, and if something cataclysmic isn't about to happen in the coming months, because hopes that the United States will be able to negotiate with Russia and come up with a peace plan that is acceptable to Ukraine are fading rapidly, and there is a strong sense that Ukraine may have no alternative but to fight on, possibly without the United States. So, 3 ዓመት ኣብ መሪር ኩናት ሕሱም ኩነታት ኣብ ሞትን ስቃይን ዘላ ሃገር ዩክሬን ኣብ 3 ዓመታ እንታይ ድሕሪ 3 ዓመታ እንታይ ዝፅበያ ዘሎ ንዝብል ምናልባት ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እቲ ዝኸበደን ዝተረረን ዓቐበት ይፅበዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣሜሪካ ኡፍ እንታይ ትደልዩ እንታይ ክበኩም እንታይ ክወስኸልኩም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከምኡ ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ ክኸውን ከሎ እዚ ኩሉ እናተባህለ ከሎ ግን ዩክሬን ሰባ ከሲራ ዝተረፈ ህዝባ ሃዲሙ ሃገር ተቕርፅ ናታ ኣብ ብዙሕ ዕንወት ወሪድዎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከላ ቀዳማይ ደጋፊ ናታ ዝነበረ ሃገር ኢዱ ክስሕብ ይጅምር ኣሎ እሱ ድማ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር እዩ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ከነቲ ጉዳይ ብኸማይ ከኣሊዎ ይኽእሉ እንታይ ይገብርሉ ይኽእሉ እቲ ህዝቢ ከንታይ ትፅቢት ናቱ ምናልባት ብዘይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንክቕፅሎ ክግደደሉ ዝኽእል ምክንያት ኣብነት እውን ይህሉ ኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ኣይ ቲንክ ያቲ ጋዜጠኛ ከም ክብል ክእል እዩ ኣይኮነን ብዘይ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ኣማን ኣይኮነሎምን ኣሎ ብዘይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም እዮም ምስ ራሽያ ክዋግኡ ጀስት ኣይ ዶንት ኖ ክኸውን ዘይክእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ መፅኣይ ናይ ዩክሬን ኣብዚያ ሕጂ መድረክ ኮይኑ ከሎ እቲ ዝኸበደ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ከሎ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ምሶም ከላ ክትሕግዞም ከላ እውን ዝኸበደ ከም ዝነበረ ኢና ንፈልጥ ብዘይ ኣሜሪካ ትጉዕዞ ብዘይ ሕሰብ ይክብለ ይኽእል ያነ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ክወስኑ ይክእሉን እዮም ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኩነታት ከቢድ እዩ If that's what happens, most people that I've spoken to say that they think that that's what Ukraine must do, that Ukraine cannot accept any kind of deal that would allow Vladimir Putin to achieve his aim either in the short term or in the medium term of essentially regaining full control over Ukraine. Yesterday, there were press conferences by Ukraine's top leadership, including the intelligence services, and one of the main messages that they were saying is that they have no indication that Moscow has abandoned its initial objectives in Ukraine, which was essentially regime change. So on the one hand, there's a determination to fight on, but then if you look at the amount of men who've been fleeing the country, the resistance to mobilization that there is, it's not clear that on an individual basis there are that many people who are still willing to risk their lives and to go and fight for it. They say ብሓፈሻ ህዝቢ ዩክሬን ድሕሪ 3 ዓመት ነዚ ኩናት እዚ ንክቕፅል ብዙሕ ዋጋ ክኸፍለሉ ወይ እውን ናብኡ ኣትዩ ንኩናት ክዳለወሉ ዝኽእል ወይ በዓሉ ከይዱ ንቅድሚት ከይዱ ክዋጋእ ክብለሉ ዝኽእል ኣብነት ዘሎ ይመስለና ክሪኦ ከለኹ ካብ ዩክሬን ዝወፅእ ቪድዮታት ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክሃድም ከሎ እቶም ድገፉ ከሪፎም ሓንሳብ መኪና ሓንሳብ ገለ ጎዮም ሒዞም ናብቲ ውትድርና ክወስዶም ከለዉ እምበር
بولنتو كخيز دلي أبزوان تزلي مثلا مغنياتو أزي بزح سب سلازماته أتكوينا دما نابي قصي خيد كم زلي يوصلو زلو بتخكل أبزوان زي نكواقع يلو كمرس غل من سي كلي كلني سلسة عمل تغيير غازغون وكينات كفيديو حزبي سلتويو بزخوني يقول من قد مفتعيز دلي إذا مفتع دونالد ترامب أبقي سوازلو نكسل دما تسفى نكبر زلنسكي جن أبز قدايزي لنكني ببزح من قد دي متسلو أنتي من البعض كل الفيديو تاتكبكم مجمريا أبزي أوان زي الزارة بيتعرس قينا زلا فيديو كبكم Менш 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів, не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна, 100 سنتايز بلزلو زلنسكي مجمريا دونالد ترامب حنساب 300 حنساب 350 بليون حنساب العليو بليونات كفيلنا يزبحال زربا نسمعنا الزربا زنصوا يلو هنا دوسنا 100 بليون اذا 100 بليون كايلوم كم عداي كنا نتواهمنا كم جرانتينا تواهمنا كم هيابنا تواهمنا ينبر كم عداي له ذهبنا سبون يلن نبللو زلنسكي I think أنصار دونالد ترامب بقيسو زلك قليل سقمتك خون كم زي كونه مجمريا دونالد ترامب تدقاقامي 300 بليون لعلينا هيبنا زلنا ني يوكراين يزبل زلو سلازي 300 سلازي هبنا 500 بليون حبتنا يوكراين بزلو كونتراكت كفرمون بس أمريكا وعلكو قبرون أمريكا دما ملو مسل كلوا يحطولو زلنسكي خنطيب لالو هنا استقبلنا 100 بليون 100 بليون دما بلاك حيكون تقبلنا 100 بليون أبز من جو بايدن كم جرانتينا تقبلنا لازم بعين حقي زلك حنا سبيلن نبلو لون دونالد ترامب مالته زيا زربا زيا نبيك شرفيا نبيك تورديا نبيك زاخد كيديا ولا بغتا أبكال بلات بكال فيديو غيرو منيرم زيا زربا زيا مس دونالد ترامب عبي مس حابك تفتر تخل أرست مخانا أبز وان زنصر كوين له اوريدي عم نقول كلت يوم زلو زمدنا حماقكم زلو يزفلت أبز وان زدما نابز زقاد دي خيدالو مس دونالد ترامب ديل نخقبر تعطي قبر لهم زلو يزنقر ناي تمعدنا زباله كونترات نخقبر دونالد ترامب تعمي فوش قبرهم زلو بتدقاقامي يزنقر نسجن كابزي استبقسي مثلني كلت فيديو تاتكبكم منيستر مكلخان الامريكا هانتي حبريتها بني روزي Дякую. Добрий день. That's the accent of my Ukrainian. Good afternoon. I'd like to ask how this past few weeks of tensions with the U.S. and the Trump administration have been, and how General Kellogg's visit this past week have affected U.S. relations with Ukraine. Also, as we're dealing with a new administration, it's a different way of negotiating. Can we look at a mineral deal with the United States as a security guarantee in and of itself, because it would give President Trump something to protect here in Ukraine? Thank you. حتى زلو بزعبا أبزن زحلفها كنيات أبزبنا دونالد ترامب كما يالو تقعزو زلنسكي مس ترامب سكبر زلو كمون بمعدنات ديل كجبري مساخا زبلكا زلو خي من البا دونالد ترامب انت معدنات نخرج كبيلوني يوكرين محقاس تراي اللويل كادو تحسب إلهم يحطوا له مالتنا معدنات نغوسد نعرف الريمو نت معدنات انك كلاخلني يوكرين كلاخل الله اللي كادو تحسب ولا Так, я розумію. Давайте, щоб, передусім, я хочу, щоб угода, тим більше, що це така меморандум, серйозні угоди вже з деталями про фонд, про майбутнє. Це все правильно, це правильно кроки вперед. Знаєте, такі фонди, до речі, які правильно існують, з правильними деталями. بعرفش تزرباو النصر هيكونن أبتي أمريكا ودونالد ترامب بتعتمر دونالد ترامب أمريكا تدولي زلا وعل زلنسكي بتدقاقامي ملو بملو كم زي تردادي زنقر زلو يس بزح تعطي كبر لهم زلو بزح دفيت كاب يوكريني كبر كم زلو يزنقر نسجن ملو نتكونتات كتكبرو دليت كم زي بلو of course تي كونتراكت بحال زلو ملو بملو زمتايز بحال زلو معناته هذا 300 100 بليون توهيبنا يزبل زلسو جي ساتهم كا
300 بليون نبدل نالبات 300 بليون أبيهبكم ما بعلهم تشجبر ويد بلهم زلوا ولا ونت 500 بليون زبلهم زلوا بحجي كونن كلاغلو لهم نايت ذهبنا كا حسها جنزبنا ملسلنا يزبلوا زلوا دون ترى أبي ذهب كان جنزب كا زلنسكي بلالو أجي أبزي أنا ملس كابزي استبقست يا مثلا زيا Battlefield to the negotiating table. Tensions have come to a head on Ukraine, with President Donald Trump signaling a paradigm shift. US is now closer to Moscow's position than Washington's traditional allies. Left with few options, President Zelensky has offered to step down for NATO membership. He seeks to meet US President ahead of the Putin-Trump summit. Here is a report. If it's about هجي أتكونتات أبعد كينات يوكرين أبصبوا أقاوما خمسة لا يزفلت أمريكا دما من ترسو إذا كسبت في التنالا أجي زلنسكي أنت يدو تصبيه زلو اندحريلكا زلنسكي كبيد بده هو يصبيهم زلو يزنقر من البات كاب سلطانو نخورد أبزح حلفي دونالد ترامب ديكتاتوريخا من رجعي قبر كان بمبال نغيفون زميديا جعو بيلوانيرو مسكمو ببزح وقن ساعطو كلو سلزغل أنا كاب سلطاني كورد تغيني قد ما كنت على اني كوردو لزغل نزيان انت مالكم لكن كاسلت انا كورد دخلي هي اللي تزاري بالله ورا انت عينت قد ما كنت يزيد peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I am ready to do that in exchange for peace. Secondly, I can exchange it for NATO membership if there is such an opportunity. I'll do it immediately without a long conversation about it. I am focused on Ukraine's security today and not in 20 years. I don't سنتاي زبل زلنسكي انا زابوت انا تاني خقات فات سقم يبلين كلتا قد ما كنتات وي حانت كابن انت عرت فتيما نزل سلطاني كقد فات سقم يبلين حدا كابن سلام ابي يوكرين سلام كوردا سلام كبل خلو يوكرين كل زي جاست بيسيونز ولا جاست مالت فتح زلو سلام تاع مالتيو مريتنا بمولو زملسلو اقباب غيركا خمس صغل سلام which is ببراكتيكاليتي ወይ ካብ ሪያሊቲ ብኩንነት ክትሪኦ ከለካ ክግበር ዘይክእል ማለት እያ ብዝዋንዚ ካልኣይ ድማ ንዩክሬን ኣብ ኔቶ ተእትኹም ድማ ኣብ ስልጣነ ክወርድ ዝኽእል እያ ንፀገም የለን ብላ ኣለዎ which is not even possible ክልተ ክኾና ዘይክእላ ነጥብታት ጠቒሱ እዩ ነዚአን ተገይርኩም ክወርድ ዝኽእል እየ ዝብል ዘሎ እዚ ብመሰረቱ ኩናት ዝጀመረ እውን ዩክሬን ኣብ ኔቶ ንኸይተኣትዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ራሽያ ኩናትን ደምን ተፋሲሱ ዘሎ ድሕሪ 3 ዓመት ኩናት ዩክሬን ናብ ኔቶ ንኽትኣትዩ ኢልካ ኣይኮነን ዩክሬን ናብ ኔቶ ዘይተኣትወሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ዝተገየርቲ ኩናት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚአን ክልቲአን ንሱ ዝደልየን ዘሎ ክገብረን ድልዋ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ፍልልያት ጋሕድ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘለካ plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim and my dream. Okay, حجي أبزي حنت فيديو كريكم رأيوا زي فيديو. Combat, this flag has accompanied our Marines in all their critical missions. It's a great honor for me to convey the symbol of Ukrainian heroism to you. Thank you for this flag, and I think this flag shows what Ukraine is fighting for. European Union is with you. Ukraine stands firm after even 3 years of full-scale war. We will put this flag up in the halls of the External Action Service so everybody can witness this every day so that we don't forget. Carried into combat, this flag has accompanied. So comes in the Zellana among the European Union Foreign Minister kaya kalas bandera na Ukraine amtiom yubo allo and Europe still mis Ukraine ጥቡቕ ዝምድና at least it commission na Europa ምስ Ukraine ጥቡቕ ዝምድና ከገብር ይደሊ ከም ዘሎ ወይ ምስ Ukraine still ኣው ከም ዘሎ ኣሜሪካ move ገይራ ክንብል ከለና ኤውሮፓ ግን still ኣብቲ ናይ Ukraine ጉዳይ ነኺሳ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መንካስ እዚ ኣበይ ከብፅሓ ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ካልእ ኣርእስቲ እዩ but still ኤውሮፓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖለቲከኛታት ንኤውሮፓ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎኒ ዩክራይን ኮይኖም ክቕፅሉ ይደልዩ ከም ዘለው ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ፌር ኢናፍ ዘለንስኪ ነዚኣ እውን ካብ ስልጣና ከም ትብንቆር ገይርዋ ቀደም ናይ ኢስቶንያ እያ ነይራ ብሓፈሻ ሕጂ እውን ካብ ኤውሮፓ ክትቀኒ ከም ዘይኮነ ትፍልጥ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክራይን ኢዱ ዝእቱ ኣብዚ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ኣላ እስከ ስምዕዋ ፖዚሽን ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ክትገልፀልና ትኽእል እያ
Hi, Seth. Welcome to Fox News Sunday. Shannon. Okay, so let's start here. Tomorrow marks 3 years, an anniversary of the start of this war. Russia apparently is planning to declare victory tomorrow. There are propagandists who say they're going to share messages that the West essentially abandoned Ukraine. I mean, how does the U.S. and will it counter that messaging if that's a victory lap Russia tries to take? Well, Vladimir Putin could attempt to take سنتاي تبلا مجمريا مبل 3 عامات ناي زكوينات كابز جمر إلى 24 ورحة خلته قد 3 عامات يجمير نيرو لذي أبز إلى تزيد حر 3 عامات مالتيو راشا almost عوتا كتسمبل فيكتوري داي ويقول عودنا تا كتسمبل ويقول كم عود كم تقطرو تحسب كم زلا تولو زلا نزل نيستر مكل غال معناته أمريكا إذا تسلسل زلا كابتو كينات نيوكرين أنت إننا نخيد كم زلنا دمايزن الجر اسكنات كاريتو هبنات ولا لازم نيستر مكل غالنا أمريكا زلوا يبتهت مأمر حنا تهيدون all the victory laps he wants. The reality is the president is focused on one thing and one thing only, and that's stopping the killing and the destruction across Ukraine and ensuring an enduring peace. So both sides are going to make a lot of claims, and the president has very directly engaged both sides in real time. There's bilateral negotiations with Russia, which, by the way, no one else has been able to do. Joe Biden was never able to bring Russia to the table for actual peace talks. Only Donald Trump. He's the only man in the world that would be able to do that. So comes to وزلهم يوكرين يكون راشا دليتهم كل يقول يوم البريزيدنت كان عند علامون زكينات الزن زموتن هالكيتن تطاون مبالي زلت عندي صراحة ناي بريزيدنت دونالد ترامب نتكون تطاون مبالو تراي زلو يبلالو سلازي نزكينات زد ما تطاو قبل زخل دونالد ترامب تراي كال بريزيدنت خبره اي كالن سلازي البريزيدنت زمرص زلو كام موتن هلكيتن زقص زلو كنتا تطاون مبالي زكارتا زي ابزع غزيريهم مالهم اتقيح كفال زبال زلو بملو راشا تقصاصيراتو زلا بوتاتاتيو راشا تقصاصيراتو زلا مريتنا يوكرين كتري وخلهم استراتيجيكلي العل أقداس نزلوا يتمريت رأي كون بتاعك أمام تاناتو مخنياتو أفدق بحرنا راي راشا imagine زخول راشا تقصاصيراتو زلا نيتو آتي أبون تزخون نيرو نراشا نيبحق بقروراك حزا خمس خلي خاطر داك تديهون لهم لازم اتي مريت وسيداتو زلا 10% مريت سلازو قد سوما يكونون راشا نيوكرين كم زغيرهم وسيدهم زلو أفدق بحرناتو بزوح نمنقصقاسو تقامولهم نتي بوتاتي كحنقوهم سلازخولو زنبريهم كابت بوتاتي نمرحاق يتسقم تتوسيدو زلو كينو زلو ولا نيتو كونا يدلينو انت خوينو عمريتي كون زغل بزوح كحنقو ما يكلني لازم اتي ناي سكيورتي تشالنج ناي راشا وي ناي بوتين كبحال كله كاب زيرو استبقس يكون قبل علي دما اتي بوتاتاتي زي راشا تقوتاصيراتو زلا بوتا زبلت معدن ناي يوكرين او يزركب كايلوم. So that's another thing as well. So I mean Putin is stupid. You كيف لتحندبتي تقوتاصيرو كنبلاي نخلينا he's a very calculated man. زوج دسقمتي calculate غيرو أريدون دايبون حاسبو انتي كبصهم زغل جميت زغبر سقمتك هون كم زغل حفشة بزح معدنات زي rare earths دوغلد زبال أبزي بوتاتات زراشة تقوتاصيراتو زلا هم زلو يزنقر جناب كالون يلم مالتها يكون بعبيو أبزي بوتازي ببسحي كم زركب يزنقر شو أبفلاي تنكتماتات كم ماري بول دبهلا ماريو بول ساتن already تهانيز أنين راشا completely داغ مهنت أجرات لنا معناته أقدم مسألة تقوتاصيرات كابتي نكونات بوتا دما رح زبالة سلزغنا من البات أتيهم كتري وطولهم بزح هنتاتات كم استجبرابو تكتماتات كم استحدثه تزبد ما already integrated كم زخوني سنكر. Okay, نغات كابز انتهي زبل زالت منيستر مكلا. Donald Trump, he's the only man in the world that would be able to do that. He's also engaging directly with Ukraine. There's going to be bumps in the road in these conversations when you're seeking a historic peace, and ultimately. Our role is to do just that, and President Trump is doing that. So I don't need to get into the characterization of, we know who invaded who, we understand the stakes of this game. America, more than any other country in the world, has invested in helping Ukraine defend itself. Now it's time for peace, and that's what the president is dedicated to. Why has it seemed that there is some reticence to say who invaded whom or who's responsible for this? You know, there are questions about reports that a G7 statement, the U.S. opposed calling Russia the aggressor in that statement, and also there were these warring resolutions allegedly at the UN. The U.S. wanted to essentially water down what Ukraine is trying to offer. This is what the Wall Street Journal reports. The Ukrainian draft pins the war's cause on Russia and calls for a peaceful solution this year built around a Russian withdrawal from Ukrainian territory. The U.S. resolution makes no reference to who started the war and makes no specific demands of the Kremlin. You know, your former colleague, my current colleague, Brian Kilmeade. هجي انتهى يوم زبل زلو بحفشة
ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣሜሪካ ዩተርን ኮምፕሊትሊ መርገፂ ቀይራ ከም ዘላ እዚ ኸ ንሰላም ንምምፃእ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ጥራይ ዘይኮነስ ንራሻ ንምሕጓስ ደይ መደይሎም ተበጊሶም ከም ዘለዉ እዩ ዝርኢ እዚ ኸ ንራሻ ካብ ቻይና ንምፍንታት ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ምዃኑ ርድኡ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ንመረዳእታ ዝኣክል ማለት እዩ ወላ እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እቲ ዩክሬን ይኹን ኤሮጳ ዋላቶም G7 ዝደልይዎ ዘለዉ ነዚ ኩናት እዚ ራሻ ከም ዘበገሰቶን ራሻ ወራሪት ሃገር ንዝብል ፅሑፍ ኣሜሪካ ከም ዝቕየር ከም ዝገበረትን ስለዚ መን ወራሪ ምዃኑ ክጥቀስ ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ትሓትት ከም ዘላ ስለዚ ዓቢ ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ገይራ ከም ዘላ ንራሻ ዝምልከት ነዚ ኩናት እዚ ሳክት ናይ ድንጋፀ ገለመለ ከምቲ ብኣፎም ዝብልዎ ዘለዉ ዘይኮነ ናይ ፖሊሲ ደረጃ ናይ ስትራቴጂ ደረጃ ምዃኑ ንራሽያ ንፑቲን ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ካብ ቻይና ንክፍንትትዎ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ዘርኢ እምበረይ ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ወይ እውን ንፑቲን ደንጊፆም ገለ ከም ዘይኮነ በዚኻ ትርዳእ ሕጂ እንታይ ትብሎ ዘላ እስኻ ንባዕልኻ ንፑቲን ዲክቴተር ምዃኑ ትነግር ዝነበርካ ፎክስ ኒውስ እንዲያታ ኢንተርቪው ትገብሮ ዘላ ኣብ ፎክስ ትሰርሕ ነይሩ ኮሌግናትና ናተይ መሳርሕቲ ብቐጥታ ዝፋለጥ ዝነበሩ ይመስለኒ ግን መሳርሕቲ ናተይ ከም ዝነበርካ ናትካ መርገፂ ናብ ፑቲን ካልእ ከም ዝነበረ እያ ትነግሮ ዘላ of the Kremlin. You know, your former colleague, my current colleague, Brian Kilmeade, pressed the president numerous times on this on Friday, and he finally did say, okay, Russia attacked, but why does it seem there's some hesitance to say that? My question is, does all the finger pointing and pearl clutching make peace more likely? That's the enduring question the president is asking. He wants peace. And if that's the case, you've got to stare down the Russians and Vladimir Putin and who they've chosen to negotiate and have earnest conversations about difficult things, about security guarantees, about 2014 borders, what those will look like, about NATO members. Same thing with Ukraine, constructively and productively. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ መን እንታይ ኢሉ ኣበይ እንታይ ተባሂሉ ማስ እንታይ ንብል ነርና ቀደም እንታይ ንብል ነርና እዚ ነገራት እዚ ንድሕሪት ተመሊስካ ምፍታሽ ሰላም ከምፅእ ይኽእል ድዩ it's a good point ኣብዚ ኩሉቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ዝነበርና ንኸዶ ዝነበርናንሲ ሰላም ኣምፅኡ ድዩ እንድሕር ሰላም ከነምፅእ እንተኮይና ኣካይዳና ክንቀይር ኣለና ኣጠማምታና ክንቀይር ኣለና ቋንቋና ክንቀይር ኣለና ስለዚ ንዑን ተቐይርና ኢና ሰላም ከነምፅእ ንኽእል ኣገይን ሰላም ብምምፅኡ ጥራይና ሕጉስ እየ ኣሜሪካ ብቐንዕና ሰላም ተምፅእ ዘይምላዋ ድማ ሓደጋ ከም ዘለካ ይርዳእካ ምክንያቱ ኩሉ ሽርሕን ጉርሕን ተንኮልን ዘለዎ ዳ እምበር ካብ ቅንዕና ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ሞት ጠጠው ክብል እንደለና መንእሰያት ዝሃልኩ ጠጠው ክብል እንደለና ዝብልዎ ዘሎ ካብ ምሕር ናይ ደቂ ሰባት ድንጋፀ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ወይ ናብ ኩናት እውን ክኸይድ ዝኽእል ንሶም ዝብልዎ ንዕኡ ሓይሊ ንክኾኖም ራሽያን ቻይናን ብሓደ ተሓጋጊዘን ሓንቲ ክንገብረና ይንኽእልና ስለዚ ኣብ መንጎን ዘሎ ነገር ክንፈትሖ ኣብ መንጎን ፍሕፍሓይ ክንፈጥር ኣለና ወይ እውን ኣትሊስት ትሽርክነተን ቁሩብ ከነጉድሎ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ንፑቲን ኩሉ ትገዳ ክነግሩ ዘልካ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ምስ ብሪክስ ዘለካ ዝምድና ኣላሕልሓዮ ወይ እውን ውፃእ ክብልዎ ክእሉ ኮኑ እዮም ክንዱ ዝኣክል ሓተት ሕቶታት ንከቕርቡ ፑቲን ሕራይ ክብሎም ደይብሎምን ኣክንዲ ሰብ ኮይንካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ ንግዜ ንገትፈቱ ሕቶ ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ናቶም ኣሜሪካ ብዙሕ ኮምፕሮማይስ ወይ ከዓ ሕድገታት ገይራ ኣላ ካብቲ ቀደም ትኸዶ ዝነበረት እዚ ከዓ ራሽያ እንታይ እያ ክትግብረ መልሲ ናይ ራሽያ እንታይ ክኸውን እንታይ ሕድገታት ናይ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ኣብ ዩክሬን ዝደለይዎ ሂቦሞም ኣለዉ ኖ ኔቶ ዩክሬን ኔቶ ይተኣቱን እያ ዝሓስክሞ መሬት ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም ሴኪሪቲ ጋራንቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣይሰድና ስለዚ ንፑቲን ኩሉ ኣብ ዩክሬን ዝደልዮ ዝነበረ ሕራይ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እውን እገዳ ከነልዕልና ኢሎም ኣለዉ ንፑቲን ዳ እንታይ እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ እንድሕሪ ኢልካ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣይኮነን ኣብ ካሊእ እዮም ክሓትዎ ስለዚ እዚኣ ድማ ኣብቲ ኔክስት ኔጎሲዬሽንስ ክንሰብዓን ከም ንኽእል ኢና ንግምት ብሓፈሻ ኤሮጳ ዝኩሉ ክግበር ከሎ ኤሮጳ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ቻይና ክሳዕ ክንዱ ተገዳስነት የብሎምን ከም ኣሜሪካ ስለዚ ኤሮጳ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተጓሒፎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ድምፂ የለይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ standing here and saying you're good, you're bad, you're a dictator, you're not a dictator, you invaded, you didn't, it's not useful, it's not productive. And so President Trump isn't getting drawn into that in unnecessary ways, and as a result we're closer to peace today than ever before. And I've been privy to these conversations. Great progress is being made. Zelensky should come to the table because this economic partnership is an important thing for the future of his country, and we hope that he will very soon. But fair to say Russia attacked unprovoked into Ukraine 3 years ago tomorrow. Fair to say it's a very complicated situation. Okay, we'll leave it there. You have said previously that Putin is a maniac. You've called him a war criminal. How would you describe him today? He's
someone we're negotiating with to end a conflict. What I said as a private citizen has no bearing on what, as Secretary of Defense, my job is as far as the characterization of a regime. I need to make sure our troops are ready. I need to be able to give advice to the president vis-a-vis future military aid. The posture. So almost ግሪል እያ ትገብሮ ዘላ በቲ ቀደም ዝብሎ ዝነበረን ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ማለት እዩ ብሓፈሻ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ኣግሬሰር ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኩናት ክገብር ዝኽኣለ ክንብሎ ኣይንኽእልና ኣሎ ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም ንስኻ ዲክታተር ዶገሎ ዶ ትብሎ ነርካ ፑቲን ሕጂ ፑቲን እንታይ ንዓኻ ኢልወስ ኢላቶሲ ፑቲን ሕጂ ኣብ ኣንጻርና ዘሎ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ምሳና ኔጎሽየት ዝገብር ዘሎ ሰብ ኪኑ ቀደም ግለሰብ ወይ ፕራይቬት ሲቲዘን ከለኹ ፕራይቬት ዜጋ ከለኹ ዝብሎ ዝነበርኩ ምዝ ሕጂ ዘለኒ ስልጣን ምዝ ሕጂ ዘለኒ ኩነታት ዝዛመድ ነገር የብሉን ኣብዚ ሕጂ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናተይ ተልእኮ ድማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ሬድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዛዕባ ወታደራዊ ኩነታት ድማ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምምኻር እዩ ኣብዘይ ጉዳይ ቀደም እንታይ ብል ነይረ እንታይ ነይሩ ተሓሳስባ እንታይ ነይሩ ኣገዳሲ ይኮነን ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር እየ ነቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ድማ ክሰርሕ ዝኽእል ውልቃዊ ረብሓ ይኩንኩን ዝሰርሕ ዝኣመስ ዘተንብህ ዘረባ እዩ ዝምልሰላ ዘሎ ማለት እዩ in Europe. But I'm not driving these negotiations. I mean, Mike Walls and the Secretary of State and the Vice President and others are directly involved in these discussions. We're going to get to peace. But what the Defense Secretary thinks about Vladimir Putin is more or less irrelevant in this. I want peace. I want the killing to stop. I'm going to play my role. And Donald Trump is leading it. And we're closer to the millions of Americans and people around the world who are concerned that the United States right now doesn't seem to understand who actually launched this war against Ukraine and is actually trying to sidle up to the bad guys, Putin and the Russians, while screwing over the good guys, Zelensky and Ukraine. I think that is a So ኣብዚ እውን ካብቶም ቺፍ ኔጎሽተርስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣትሪዎ ዘለኹም ብየማን ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ ናይ ዓመታት ዓርክዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሻ ድማ ገለ ካብቶም ኔጎሽየት ክገብሩ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ምስ ራሻ ኔጎሽየት ክገብሩ መሪፅዎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰብ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ብምቕያር ነቲ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ሕማቕ እዩ ገበነኛ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ፑቲን ኣብ ጎኑ ክሰርሕ ነቲ ብወገና ኩልና ንድግፎ ዝነበርና ጥዑይ መራሒ ንብሎ ዝነበርና ዘለንስኪ ድማ ዲክቴተር ኣብ ምባል ተበፂሑ ዘሎ ኣሜሪካ ጋንታ ቀይራ ከም ዘላ መርገፂ ቀይራ ከም ዘላ ነቲ ጥዑይ ከም ሕማቕ ነቲ ሕማቕ ድማ ከም ጥዑይ ትርእላ ዝብሉ ዘለዉ ሰባስ እንታይ ኢልካ ትምልሱ ኣለኹም ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ኣብ ሲኤንኤን ማለት እዩ እስከ ንስማዕ እዩ fear that a lot of Americans have. Well, look, I've heard that kind of talk. I don't necessarily agree with it. But let me say this. I'll make a few comments. The first is that the war, irrespective of who started it, needs to end. Too many people's lives have been expunged as a result of it, and it just doesn't make sense to the president. He wants to be the peacemaking president, peace through strength, and I don't blame him. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘረባት ብሎ ዘለካ ይሰምዖ ኣለኹ ኣነ ምስ ይሰማማዕ ማለት ግን ኣይኮነን ኢልዎ ብሓፈሻ ንሕና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ መጀመርያ እቲ ኩናት ብዘይገድስ መን ጀሚርዎ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ሞትን ስቃይን እዩ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ እቲ ኩናት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መን ይጀሚርዎ ብኸመይ ተጀሚሩ ዘይኮነ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክመርፅ ኣለና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ሰላም ፕሬዚደንት ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰላም ክመልሶ ይደሊ ኣሎ ይብል ኣሎ ስለዚ መን ጀሚርዎ ገለ ምናልባት ኣብ ካላርሲ ክዝረብ ይኽእል ኸውን ግን ነቲ ኩናት ጠጠው ምባል ግን ምክንያት ክኸውን የብሉ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ I actually concur right down the line with his thought process around this. That's one. Two, that the war didn't need to happen. It was provoked. It doesn't necessarily mean it was provoked by the Russians. There were all kinds of conversations back then about Ukraine joining NATO. The president has spoken about this. That didn't need to happen. It basically became a threat to the Russians. And so we have to deal with that fact. And those are real facts. So, ካልእቲ ድማ ሓንቲ ኔቶ ብምሉኦም ሃገራት ብሓደ ተሸራሪኾም ቀሪቦማ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ደረፍትን እዮም ንባዕሎም ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ድማ ካብ መልሓሱ ቀዳመይቲ ክትወፅእ ዝግባእ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እቲ ኩናት ኣምፕሮቮክድ እዮም ዝብሉ ነይሮም ራሻ ብዝኾነ ይኹን ብዘይ ዝኾነ ቅስቃሴ ዝጀመረቶ ኩናት እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ ኢሉ ስኸ እቲ ኩናት ተቐስቂሲ ኢልዎ እዚ ኔቶ ይኹን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ነቲ ኩናት ራሻ ይቕስቅስዋ ነይሮም እዮም ነቲ ኩናት ንክጅምር ይደፍእዋ ነይሮም እዮም ነቲ ሴኪሪቲ ቻለንጅ ናታ ወይ ነቲ ሴኪሪቲ
threat ወይውን ስቃት ናይ security ዝነበራ መመሊሶም እናጎዱ ነቲ ኩናት ቀስቂሶም unprovoked ኣይኮነን ኩናት ኢልዎ so እዚ major ኣብቲ ናይ ፖለቲካል ወይ ፖሊሲ ወይውን ናይ መርገፂ ምቅያራት ኢና ንርኢ ዘለና بمولو معرابا وعالم نسالست عمت اتليست كساب جو بايدن كاب سلطان زورد ام بروفوكد راشا اجريشن يزبال نيرو كلهم كمال حسن قدامي تتوص سانيرا اتحققن كم زي كونه يبرهالو and that's a very important insight ابزوال زخينا نري خلنا انت كونتات تطوكل داي بلن كل بالكلنا تطوكل كم زغل امريكا ولا ابتناي ناراتيف ولا ونابتناي بوليسي مرقص درجه لوط يرا سلازلات كينات تطو نخبل زبالت عدل كم زلو من البعض من تاريخها perspective قاننا تلتا فيديو كبكم ايه. War started. What was Putin's intention in the war? I can tell you what his intention was. It was to force Zelensky to negotiate neutrality. And that happened within 7 days of the start of the invasion. زربازيا معربا ميديا أبيت عمد كمان زنقرنا مثلا بوتين نابراشا كات تخلو سراويتو تانكتاتو حيزو كات تخلو انتاي نيرو تعلاماناتو ترجم لهم انتاي نمنتا علاماي نيرو دزو كنتات زي ني 3 عمت لعليوهم بقربا استقطاتلو بروفيسور جيفري ساكس نيرو باي حبرت ابايتوناتو ميزنقروم زلو دي سمعت امامات سلو زخون امبر تخكلنيا تاريخا برسبكتيف زبام زلو بوتين تانكتاتون أسوارون حيزونا براشا كيك بقس كله عند علاماناتو نزالنسكي عشان بيدو نت نيوتراليتي يوكرين أكالنا نيتو كم زي تخون نكفرم نخاقد دايليو يبلنا له بقالاتن بقافون تزاريبو مسمع سلزابيه تا يوكرين تبال نيوترال هاجرنبر أكالنا نيتو خد كوني يبلاني لهم عامتات لمنهم ميم زي سمع مخانوس فلتو أفراريهم نتا نيوتراليتي نا يوكرين نخفرم كقبروا يميرم أفشوعات معلت دما زلنسك حرايلو بزح سب كي موتي أنوات كي ورده تذكروا أنتم حرقينكم تنتانكتات تسرع أني الآتين كويناتنا قبري كوناتهم تسرع أميماتهم سلازي العلامة نتا نيوتراليتي نمفرامو سكيوريتي غارانتنا يكلتهم غيركا نموز عينيرو أفشوعات معلت دما تفتشي نيرو زي زلنسك حراي قبل قريب نيرو تحار دايم شنكيرو منبر زي تاريخ مالتي You should understand this, not the propaganda that's written about this. Oh, that they failed and he was going to take over Ukraine. Come on, ladies and gentlemen, understand something basic. The idea was to keep NATO, and what is NATO? It's the United States, off of Russia's border. No more, no less. I should add one very important point. Why are they so interested? First, because if China or Russia decided to have a military base on the Rio Grande or in the Canadian border, not only would the United States freak out, we'd have war within about 10 minutes, but because the United States unilaterally abandoned the anti-ballistic missile treaty. So, زيت تاريخ مالت يونتم عبيتجن نايقول عرض حساسبات زلوا بنحرق يزن أقرب زلوا actually قدامي تابزوا أنا زي نوبل بيس برايس تجبوز نبرة بروفيسور جيفري ساخس يونزو كينات زي كم حسوم استقالسو كم حسوم تذكر الناس اللي نخوت استزاربي بوحدو مسجزية recognized كهون تسفان قبرن برنامج حكي عباس توصوز قبر بروفيسور ينيرو أبو ترايد يكون ولا بتكون دايناي حما ناي فلسطين ناي إسرائيل ناي غزة هون كلون ترير مرقص أنصار نتنياهو ناي بحق ناي سلام بروفيسور مخانو زأمني زبرت بزع كسارة خمس آل كازغل بزع حدقا كورد الكازغل إنهيوتون حدقا كبرو لزغل ترير مرقص أزواسده بروفيسور يوسف بزد ما أبك كبريزوها ببعلم جنتاي دول دلو إذا قد هاي زي كردانا بعمقات كنردو نخل ندحرقينا نيتو مالت انتاي مالتيو نتوم عم نيتو تحبيهم زنبركوي نيتو مالت أمريكا مالتيلو بزي أمريكا نيتو زبالي لن سلازي يوكرين أكالنا نيتو خدكوني ندحرينا أبتها دوبنا يوكرين سراويتنا أمريكا قاتيو سلازي أمريكا أب نراشا أب أفنش أيو سراويتنا أمريكا خمتسيلو أسوارنا أمريكا خمتسيلو نذكر دو زيكل بقمت عليكم ببوزولو إلو كندا مس كندا عقرقر نقبر لنا راشا ميسايلات ناتا أبدوبنا كندا ختم صوت تجمر أب 10 دقائق أمريكا وكندا معوجت له وي وناب كيبا وي وناب زخونه لمتاي ناي أدرسر ناتم تولادر حيلي أبتقوم أسواراتو كم تساعد لينا ريسك سلزلو أمريكا قد نخوم خد قبرت أقام يبلانا بكال كيدا إلو
So እቲ ናይ power struggle ናይ great power ዝበሃል security ሕቶ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ሳከተ ኤሮጳ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ነቲ ነገራት ኣቃሊሉ ዝርዮ ዘሎ ሓደጋ ከም ዝኾነ ዝነግር ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ballistic missile treaty ዝበሃል ንሱ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ በፂሑ ከም ዘሎ the anti-ballistic missile treaty in 2002 and ended the nuclear arms control framework by doing so. And this is extremely important to understand. The nuclear arms control framework is based on trying to block a first strike. The ABM treaty was a critical component of that. The U.S. unilaterally walked out of the ABM treaty in 2002. It blew a Russian gasket. So everything I've been describing is in the context. ሓደ ዓብይ ውዕል ኣብ ከባቢ ኣብ ተስዓታት ተሰሪሑ ኣብ 2000 ክሳብ 2002 ዝነበረ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ምትኳስ ወይ እውን ንምጥቃም ዝኽልክል ትሪቲ ወይ እውን ውዕል ተገይሩ ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዘበነ ክሊንተን ከምኡ ድማ ኣብ ዘበነ ቡሽ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ነይሩ ኣብ 2002 ግን ኣሜሪካ ነቲ ውዕል ገዲፋቶ ስለምንታይ ገዲፋቶ ኣፅዋር ከተፍሪ ስለደሊ ራሽያ ድማ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ገዲፋቶ ትውዕል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ is ቀዳመይቲ ናይ ሽግርን ናይ ኩናትን ናይ እግርግርን ፀዋዒት ሃገር ተላ ንሳያ ብምባል ዝገልጸሎም ዘሎ of the destruction of the nuclear framework as well. And starting in 2010, the U.S. put in Aegis missile systems in Poland and then in Romania. And Russia doesn't like that. And one of the issues on the table in December 2021, January 2022, was does the United States claim the right to put missile systems in Ukraine? And Blinken told Lavrov in January 2022, the United States reserves the right to put missile systems wherever it wants. That's your putative ally. And now let's put intermediate missile systems. So, ምስጢር ድማ ኣብዚ ይብለሎ እቲ ናይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ 2022 ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ንመዘኑ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናይ ራሽያ እንታይ ኢልዎ ኣሜሪካ ናታ ኒኩለራዊ ሚሳይላትን ኣገደስቲ ሚሳይላትን ኣብ ዝደለየተ ቦታ ክትገብሮ ወላ እውን ኣብ ዩክሬን ክትገብሮ ምዃና ነጊርዎ እዚ ማለት ንራሽያ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ because ከይተዋጉ ኣብ ኣፍንጮም መፅዮም ሚሳይላቶም ከወርዱ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ውግን ተጀሚሩ ንራሽያ ሓደጋ እዩ ሓደ ካብቲ ክትገብሮ ዘለካ ፀላኢኻ ኣፀቢቑ ከይፅጋዓካ ክትክልክል ዘለካ ኣብ ትሽትሽካ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ውግን ተጀሚሩ እንታይ ክትገብር ስለዚ እቲ ኩናት ንኽጅምር ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ተቐስቀስ ከም ዝነበረት ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ተሓቂ ምዝራብ ግን ኣገዳሲ ስለምንታይ ደቂ ደቀይ ብሰላም ክነብሩ እየ ዝደሊ ዝብል እሱ እዞም ሕጂ ዓንዳር ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ኒኩለራዊ ኩናት ወሲዶም ነዚ ዓለም ክድምስስዋ ስለ ዝኽእሉ እዚ ብኩሉ ሓይልና ብኩሉ ክእለትና ክንቃወሞን ጠጠው ክነብሎን ዘለና ኢና ብምባል ተምሕሱ ምስ ተቓለሰሉ መራሒ እንተሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ እዩ ሰብ እቲ ሓቅን እቲ ታሪክን ሰብ ትክክል እንተፈሊጥዎ ስለምንታይ ይኸውን ኣሎ ምሱ ንክርዳእካ ከቢድ አይደለም back in Germany the United States walked out of the INF treaty unilaterally in 2019 there is no nuclear arms framework right now none. When Zelensky said in 7 days, let's negotiate, I know the details of this exquisitely. So, بحفشة تسمع تكوينات مجمرة في شوعات معالتي بخمي كودا كم زغلنا تكونات تبوق يرز فلز نبرة جفر ساخسي مغنيات كيدو أب تركي أب تركي كيدو نتم مديترس ويون دشم قول زنبرو exactly انتايتو ديتيلز نايت تسمع تبوق يري فلت نيرو نخيسل كبر الدماء أمريكان عبد الإنجليز مخانو زو كل كوينات زغات على دماء نتحتاتنت كوهابهم زغبا أمريكان عبد الإنجليز بوليتيكانيات برز على نسكونا يكونن of course على نسك أمبيلو نتوعل كفر نيرو وجن እቶም ከይፍርም ነቲ ኩናት ንክቕፅል ዝገበሩ ወግን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረስዑ እቲ ቦሪስ ጆንሰን ዝበሃልን ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ዝገበርዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እቲ ታሪክ እዚ እቲ ታሪክ እቲ ባዕሎም ኣብ ሚድያናቶም ጠማዚዞም ዘምፅዎ ዘይኮነ ከምዚ ይመስል እቲ ታሪክ Trump has decided to normalize relations with Russia. That's what resulted from the meeting in Riyadh. God blessing, it's about time. It's long overdue. That's the key point. We are not going to settle the Ukraine matter quickly. That's going to take time. We are not going to build in isolation some new security architecture for Europe. That's going to have to involve the European. So, like, قالوا دما كم بروفيسور جيفري ساخس نزكونات زننا وح
ዝሰርሓሉ እንተሎ ድማ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬገር እዩ ንሱ እውን እዚ ኩናት እዚ ብሰላም ክውዳእ ምጅማሩ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ከም ዝስምዖ ብዘይገድስ እቲ ሚድያ እንታይ ይብል ኣሎ እናበለ ማለት Isolation, some new security architecture for Europe. That's going to have to involve the Europeans, the Russians, and the Americans. But he set us on the right path. The problem in the United States and the West in general is that there is little patience. I think people expected, this meeting would end and the sky would open up and the sun would shine and we'd all hold hands and sing Kumbaya. And I have a feeling that some people will express disappointment. But the truth is, President Trump, as we know, and this was true back in 2017, 18, 19, and 20, wanted a normalization of relations with Russia. He was impeded, obstructed by the Washington community that saw a benefit to themselves financially and politically to push war with Russia. That has all failed. And that's about time that we turn things around. So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝመረፆ ምርጫ ዝበለፀ ምርጫ እዩ ንሰላም መሪፅ ኣሎ ኦፍኮርስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን ስለ ንፅበት ህዝቢ ዓቕሊ የብሉን እምበር ዝዓቕሊ ዝወስድ ስራሕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ራሻ ዘሎ ዝምድና ንክፈትሖ ፃዕሪ ዝገብር ዝነበረ መጀመሪ ይኮነን ኣብ 2018 19 ኣብ ተቐዳማይ ተርም ናይቲ ምሕደራ ናቱ እውን ፈቲኑ ነይሩ እዩ ግን ምስ ራሻ ዕርክነት ኣለዎ ገለመለ እናበሉ እቶም ኤሊት ብድሕሪ መጋረጃ ኣፀሊሎም መስሎ ዝነበሩ ከምቲ ዝደለ ስጉምቲ ክገብር ኣይከኣለን ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ምስ ራሻ ኩሉ ፀገማቱ ክፈትሕ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ so that's a good sign ኣብ መንጎ ክልተ ዓብይ ኒኩለራዊ ኣርሰናል ወይ ዓብይ ኒኩለራዊ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ዘለወን ሃገራት ሰላምን ርግኣትን ምርድዳእን ክበፅሕ ከሎ ከም ዜጋ ናይዚ ዓለም ክትሕጎስ እዩ ዝግባእካ ክንሕጎስ እዩ ዝግባአና ንዑ ዘይሕጉሶ ሰብ ፀረ ሰላም ጥራይ እዩ እዘን ክልተ ሃገራት ምትፍናን ንዓለምና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እዩ እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ሓደ ሓደጋ እዩ ቢካዝ እቲ ኩናት ናብ ኒኩለር ተኸይዱ ነታ ፕላኔት ካብኡ ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ብንፃሩ ክልተ እዚኦም ተረዳድዮም ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብታ መጀመርያ መዓልታቱ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሕና ንራሻ እንተተረዳዲና ድሕሪኡ ድማ ንቻይና ኣምፂና ኣብ ጣውላ ነቲ ናይ ኒኩለር ዝበሃል ዘሎ ጠጠው ንኸነብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንከነውሕዶ ዲል ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣሎ ኦፍኮርስ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ኣብ ዲል ክኣቱ ዝኽእል እውን ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንኣሜሪካ ኣሚኖም ክኸዱ ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩም ኣብ 2002 ነቲ ቅድሚኡ ንዓመታት ተሰርሓሉ ክስርዝዎን ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ንክኣትው ፀገም ስለ ዘይብሎ ዶናልድ ትራምፕ 4 ዓመት ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ ድሕሪ ዝመፅእ ዴሞክራት ተመፅኡ ግን እንታይ ክገብር ይፍሉጥ እዩ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብምሉእ ኤክስ ክበ እዩ ሶ ምስ ኣሜሪካ ዲል ጌርካ ነነዊሕ ንክትቅፅል እውን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝበርሃልካ Thank God President Trump is doing that. On the other hand, the ultimate outcome of all of this is not going to quite be what we would like necessarily, or even the Europeans. And that's simply because the facts on the ground with the Russians will determine what the outcome looks like. The other thing is that eventually people are going to attack Trump because of NATO and EU saying that he caused their dissolution. No, he didn't. If anything, I think you've got to argue that the dissolution of the EU has been in progress for some time. Europeans themselves are miserable. They don't like it. They want to govern themselves. They don't want to be governed from Brussels. And economically, it's been a catastrophe. And as far as NATO is concerned, that thing is dead man walking and has been for a long time. As you and I both know, it was dead man walking when I was there in 97, 98, and 99 in Europe. It takes a long time. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ አንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ኤውሮፓ ሴኪሪቲ ፅቡቅ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል የስ ምክንያቱ ሴኪሪቲ ናይ ኤውሮፓ ብዓብዩ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ራሻ ስጋኣት እያ ስለ ዝብል እዩ ስለዚ ምስ ራሻ ዘሎ ስምምዕ ድሕሪ ክትውድኦ ጀሚርካ ራሻ ኣይኮነን ስጋኣት ቀዳማይ ስጋኣት ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም እንታይ እዩ ኔቶ እዩ ኔቶ ዝበሃል እቲ ቀዳማይ ምንጭ ናይ ዕግርግርን ፀገምን ኣብ ኤውሮፓ እዚ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ተንቀሳቃሲ ሬሳ እዩ ዝብሎ ተንቀሳቃሲ ሬሳ ዝኾነ ውድብ ንዘረባ እዚኣ ዶናልድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኢልዋ ነይሩ እዩ ኔቶ ካብ መቃብር ከተንስኡ ወይም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያት ራሻ ተጠቂሞም ዝበሎም ኔቶ ዝበሃል ልዕሊ እቲ ተልእኾና ትወድዩ ክእለ ዝግቦን ክፈርስ ዝግቦን ክነስው ሓደ ምንጭ ናይ ዕግርግር ኮይኑ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ወታደራዊ ክንፊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ፀገም ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ተደላይነቱ ንክቐፅል እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ስራሕ ክረኽቡ ተኮይኖም ስርሖም ክቕፅል ተኮይኑ ኩናት ወይ ነገር ክፅሕትሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓደ ምንጪ ኢንሴኪሪቲ ናይ ሴኪሪቲ ገራን ዘይኮነ ኢንሴኪሪቲ ዝፈጥር ኣብ ኤውሮጳ እንተሎ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ኤውሮጳ ነናቱ ሰራዊት ተዝህልዎ ፀገም ኣይምተፈጥረን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ሃገራት ዓቕሞን ይፈልጣየን ኩነታትን ይፈልጣየን እዚ ግን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ከም ዘለዎ ስለ ዝእመን
ነገር ኣብ ዝኾነ ክፅሕትር ሽግር ክፈጥር ፀገም ዘለዎ ይኮነን ኣሎ ኩሉ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳውን ብድሕሪ መጋረጃ ኮንትሮል ገይርዎ ዘሎ ትኔቶ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እቶም መራሕቲ ናይተን ኣባላት ሃገራት ኣንፃሩ ኣድሚፆም ንክኸዱ ከቢድ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኣቲንያ ዘለና መድረክ ዘገርም መድረክ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታትና ረኣና መምሃሪ ክኾነና ዝኽእል ዝበልናዮ ትሕሶታት ክንቅርበልኩም ክፍትን ኢና ዘለናዮ ዓለም ብዙሕ ሕልኽላኻ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብትክክል ክትርድኦ ድማ ፅቡቅ እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍናትኩም ሃብ ድማ ከም ወትሩ ኣገዳሲ እናበልኩ እዚኣ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل السفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا مليب لكم thank you very much